آبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بريا وبري خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول مغفوره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Amane fa'arathu mongko nyili sapa se banatil Harith anak wadoni sinten Al Harith hu ing Khubeb niku sing tertawan oleh pasukan kafir Mekah kari telung wong niku Khubeb, Zaid bin Dathinah ambek wong lanang siji sing gak ero jenenge. Lah krana tertawan otomatis mpunan dipateni katik Khubeb niki adalah pelaku napa niku utama ketika terjadi peperangan Badar. Dadi Sayyidina Khubeb nika banyak mateen orang kafir ning bekto perang Badar. Dadi anak-anakan sedadi korban ning perang Badar nika menaruh rasa dendam ke Sayyidina Khubeb. Ketepaan Sayyidina Khubeb bin Zaid bin Dathinah ben orang laki se situng se sobung nyaman se teka uninge nyaman tertawan asiron. Akhirnya kebo ke pasar untuk dijual. Nah, ini pun menunjukkan apa? Orang kafir itu tak setia. Padahal pun melakukan perjanjian siapa-siapa saya menyerahkan diri tertangkap hidup-hidup maka ijamin ben tak bakal patekna. Sayyidina Khubeb bin Zaid bin Dathinah wa rajulun setelok nikah. Beliau tak mau menyerahkan diri. Akhirnya serang karena pun ada perjanjian pun Sayyidina Khubeb bin ngoca Arya pasti dikhianati. Pasti khianat. Tonghuan. Mereka pun tadi asiron, tadi tawanan sehingga mereka orang-orang kafir sebanyakan senapa orang beri 100 bahkan dalam riwayat 200 nih kah. Dalam riwayat lain sekitar 100 lebih bahkan hampir 200 pasukan ahli mana ngepung ring 10 pon bareng pun tertangkap Sayyidina Khubeb nika pun dadi tawanan tapi orang Islam pacet nepati deka perjanjian bilang kok tertawan ya apa boleh buat. Ya harus nerima lah kadariya keadaan adalah musibah dari Gusti Allah, coba dari Gusti Allah. Ada jalan lain kecuali sabar. Akhirnya pas ngejem permis
nginjem todi Sayyidina Khubaib untuk membersihkan diri. Napa bulu-bulu ketiak, bulu kemang napa cokor bi Sayyidina Khubaib sebelum eksekusi mateh nika, sebelum epaten bi orang-orang kafir saya menawan, saya negu, saya tertawan, beliau nika tertawan. Pon nginjem todi, nginjem permes. Iya njemi. Iya njemi. Napa niku fadarojah mongko merangkang, fadarojah mongko merangkang sopo Bunayyun, anak cilik, arek cilik, wahya hale utawi Banatil Harith ning sebelah pinggir niku iku ghafilatun lali sapa si Banatul Harith anhu saking Bunayyun hatta atahu sehingga nemu hatta atahu sehingga teko sapa Bunayyun hu ing Khubaib fawajadat mongko nemu sapa Banatil Harith utawa bintul Harith hu ing sinten Khubaib iku yujlisuhu ngelungguhaken sapa Sayyidina Khubaib hu ing Bunayyun ngelungguhno ala fakhdhihi ing atase pukange utawa pupune Sayyidina Khubaib wal Musa hale utawi lating sing landhep iku biadihi ana ing tangane qalat moko ngucap sapa si bintul Harith Banatul Harith niku lho qalat moko ngucap sapa bintul Harith fafazi'at mongko kaget sapa si bintul Harith faz'atan kelawan kaget temenan arafa kang weruh sapa niku arafa kang weruh ha ing faz'ah sapa Khubaibun Sayyidina Khubaib faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Khubaib atakhsyaina ana ta wedi sapa sira wadon an aqtula yen to mateni sapa ingsun hu ing Bunayyun ing arek cilik ni sing berangkang niku ma kuntu ora ana sapa ingsun ora ana iku li af'ala darapun yen to ngelakoni sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono aqtuluhu dzalika ing mengkono-mengkono aqtuluhu kan neku todi neku permes Sayyidina Khubaib. Subhanallah bedak anak kene arangka berangkang nanggene Sayyidina Khubaib. Wong jenenge musuh tertangkap, Sayyidina Khubaib dianggap musuh oleh mereka orang-orang kafir yang menahan Sayyidina Khubaib ben kanca-kancana. Bekto neku permes todi gelek semerseen bulu-bulu se menempel neng aben penekah membersihkan diri huta berkana kene arangka ekala di Sayyidina Khubaib ekala pas erebeh sabe epokang ibun kelopai bintul Harithah ibun kelopai cak di anak kene demetang anak ternyata erebeh bi Sayyidina Khubaib fawazi'at tokerce takwa epate eto cerele nyaman moso pas anak erebeh waduh kelopai kebesaran pangeran Sayyidina Khubaib yang pacet sahabat iman kuat tak pernah rasana khianat erebeh pasatanya atakhsyaina an uqaan aktulahu apa kebeter wahai bintul Harithah anan benepaten bingko ma kuntu li af'ala dzalik sengko tak mungkin melakukan hal seperti itu tak mungkin kan orang Islam nega kuat nuku perjanjian si khianat gak sah encaan tepate nah ternyata jual ke pasar semeleh ketepaan korban dari perang Badar dia mau tidak mau karena bapak nepaten treta nepaten belen nepaten waria Khubaib sebenyak mateen orang kafir waktu perang Badar ketepaan beli keng beli bene esoroe palako beli paten nah karena berdendam lapon khianat ponan orang kafir nggih sampai semangken wah Palestina ada berapa kali mengajukan perdamaian, mengadakan perdamaian, perjanjian genjatan senjata bi orang Islam melanggar terus
Orang Islam tak pernah melanggar nih, sangat patuh orang Islam. Sampai detik sama kena poton nih. Bani Israel nih. Perjanjian-perjanjian damai, mati boleh, perjanjian boleh, damai, genjatan senjata, ngebom boleh. Karena kene saya mati. Sedangkan dari pihak umat Islam menangkap orang Israel, menangkap orang-orang sejahat nih kah, orang setua. Karena kene orang tua, orang bine, tete otek pak. Mereka memperkosa, mereka membunuh. Paling jahat orang kafir nih kah, orang Islam. Karena mereka membunuh anak kene nih yang ke oleh genjeren. Ada bakal raja, ada sebakal jadi ancaman. Islam menten. Sidina Khubayb paten cuk semung gua lebih sampia. Ne paten orang pas anak narangka. Kan teku mungko te yocol beli bingkor ya. Sebagai tebusan. Mon ko lepas aki, mon ko yocol, pemertikan ko yocol, lepas bigo kana kene. Mestinya seneka, tetapi ning Islam tak oleh melukai orang sakit, melukai orang bine, melukai kana kene dalam peperangan. Tak oleh, dilarang. Sayyidina Khubayb oning keneka. Kuntu la af'alu dzalik, engkau tak ma kuntu li af'ala dzalik, engkau tak mungkin melakukan dicek terkebeter. Ketengal Sayyidina Khubayb keadaan kepepet mendesak taruhan antara odik bi mate nih kah. Begitu bagus akhlak orang Islam nih kah. Begitu indah, begitu amanah, daripada perjanjian tak pernah elanggar. Wallahi jangan sera jangan bintul Harithah. Wallahi demi Gusti Allah ma raaitu ora tau ningali sapa ingsun asiron ing tawanan khairon kang luwih bagus min Khubayb tinimbangane saking Khubayb. Wallahi demi Allah laqad wajadtu yaktine teman-teman nemu sapa ingsun hu ing Khubayb yauman ing dalem siji dina yakulu hale mangan sapa si Khubayb mangan kitfan ing napa niku kitfan ing napa niku ing kitfan ing dompolan napa niku nggih sepergemen nika min inabin saking anggur fiyadihi kang ana ing tangane Khubayb. Wa innahu lan sak temene Khubayb iku lamu thikun yaktine wong kang den percaya bil hadithi kelawan bil hadidi kelawan wa innahu lan sak temene Khubayb iku lamu thakun den napa niku den kelambini den niku den borgol bil hadidi kelawan besi taleen burung beseh borgol kelaban beseh wama bimakkatalan wamalan ora iku ono ing dalem Mekah man utawi wama bimakkatalan ora ono iku tetep ing dalem kota Mekah min samaratin saking buah wa kanat lan ono sapa bintul Harithah oniku takulu ngucap sapa bintul Harithah innahu sak temene inab iku la rizkun yaktini rezeki razaqo kang paring rezeki hu ing rizkun sapa Allahu Gusti Allah paring rezeki Khubayban ing Sayyidina Khubayb. Beda kejadian aneh ketika Sayyidina Khubayb nika pun tertawan otomatis etaleen tanang etaleen bi beseh sokoh etalim nika ekarak ning sar pasar nika ekarak ning sar pasar Sayyidina Khubayb ning kota Mekah saat nika umat Islam kita kuat karena nika khianate nika beda si adebu mata-mata sepolo nika yotos bi Kanjeng Nabi karena beda situng daerah masuk Islam dak Kanjeng Nabi ternyata palsu, ternyata congo kapi akhirnya minta otosan untuk mulang ilmu agama ning daerah nah iya otos bi Kanjeng Nabi 10 orang beneka untuk ngajar umat Islam segi mu'allaf kabit masuk Islam kelak ben anak-anak ternyata khianat ternyata pacet paten nika karena pun la nurut ke perintah Kanjeng Nabi sobung ini dan itu ki berangkat yang 10 beneka ternyata pun khianat ongku syahadat congoco. Beda kejadian aneh kata Bintul Harithah sing kok menyaksikan Khubayb ketika tertawan etaleen tanang dukela jeben beseh sokoh dukela jeben beseh. Beda kejadian saya menarik Khubayb jeriyah neku anggur sepergem padahal ada yang meringakan
Ben saat ni kayak kota Mekah ada osom anggur. Termasuk karomah nih kah? Karena ini keberkaitan di karomah. Saben cerita lagi ngaji biler bab karomah. Ya, bab keramat nih kah? Ini juga berkaitan di keramat. Keramat para sahabat nih kah? Oh. Bab se kanak kene bisa omong gak sah. Kanjeng Nabi nyerita aki beda kanak kene bekto nete de ibu ternyata ibu ya Allah dadiaki anak kaule enga orang laki selebet ternyata bayi nengoca ya Allah cek dadiaki kule enga orang penikah beda orang bine yang kep solihah ya Allah orang dadiaki anak kule enga orang bine sesuai ternyata ya Allah dadiaki kule beda orang bine tangkep yang kep pelacur selingkuh ya Allah cek dadiaki anak bine kule enga nikah ternyata bayi nengoca ya Allah dadiaki kaule enga nikah kan bab keramat nih kemunan mak tak percaya ke keramat sampean korje tero malah tak terpeleksor iya ibadah aja bacakang istiqoman pada pak keramat norok bunte lagi norok bunte kita apa mbian masih awirit ayat kursi sebuh semalam ngakui apanya menjagung mitong bi jagung tasbih tak mendeng jadi bi jagung mitong situng jagung kan jagung lah norok setak maja tak nyaman jadi ngalak jagung pergem tak maja kalau lek bitong ngalak boleh sepergem malih tuli tade ya tak kuat kerajaan setrum kerajaan lah nika karomah nika wa ma bi Makkah min samaratin sedangkan ning kota Makkah tade buah anggur jadi ya tade ki mocet kabi tapi aneh Hubeb dari Dimmah tanangnya borgol beseh wasidina Hubeb ada buah anggur innahu larizkun razaqahullahu Hubaiban pas ngocak bintil Harithah ongku Allah Ta'ala abri rezeki langsung ke Sayyidina Hubeb tanpa perantaran tanang manusia mampu kebesa Gusti Allah abri rezeki de orang tanpa usaha mampu contohnya Nabi Zakaria andi penakan bineknya mana Siti Maryam ini kengandung Nabi Isa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min 'indillah Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siti Maryam ini kesabak ning mihrab ini kan ya tas untuk menuju ke atas memelurkan tangga anda sarang Nabi Zakaria Siti Maryam ini kesabak dalam mihrab kanceng dari luar kunci ekebah anda ekebah ereng keseh supaya tak ada orang yang nemuin Siti Maryam karena bakal keluar orang hebat orang sesoleh jadi ngandung juga Nabi Zakaria aneh kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa aneh Siti Maryam ini kan pas ada bahkan buah-buahan sebenarnya musim tak kerja Nabi Zakaria anna lagi hada dari dimma ke kerebing sengko tak beri kakanan kadaria sengko tak ngirim buah-buahan kadaria ngecok din siapa ben ngalak din siapa kake apa jawabannya qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab nika dari Gusti Allah bah kau lecekkeun ngi cu minta ka orang bahkan Nabi Siti Maryam tak pernah rasana mun temon bi orang laki tak pernah rasana ketemuan ngomongan bi orang laki keluar Nabi Isa dari kandungan Siti Maryam karomah nih kah keng tak kapi orang di kekeramat bener keng pas tako mulai ngaji lah letak laku sekali dan sebini mulai ngalako nih kok lale kok keramat oh dia jenis bentungan ruah kak kok keramat asli ruah
Kecamatan Keraton de Jene Bentungan le camat keramatan alakoh empapiyar di kau baca sini empon karena pon lah ini menunjukkan karomana sahabat saatnya Sayyidina Khubaib deur korma tadi jauh gawo bede keramat je pak bede kengki telom berkeramat neka pangeran sama keluar tibi deki imun cara akal dari mejareng neku etawan beseh kanan kiri sokoh belenggu tanang belenggu pas ngakan korma kangan anggur bikadik bene musim anggur tore mon bene karomah mon bene napa kekuatan secara mistis nih dari Allah Subhanahu wa ta'ala benih barang tak mungkin ya mampu Gusti Allah beri beri anak tanpa seorang bapak ya mampu kok tetapi beda sabab beda musabab ning dunya penikah taib empon gawo Sera bintul Harithah falamma kharaju mongko semangsane padha metu sapa si toko awal niku kabeh nggih niku Banul Harith anak putune Al Harith bin Amir bin Naufal sing dipateni di perang Badar niku wis ayo pak keluar Khubaib keluar dari tanah haram jadi masih orang kafir ning menghargai dari tanah suci Mekah haram falamma kharaju mongko semangkane padha metu sapa si Banul Harith bihi kelawan Khubaib minal harami saking tanah haram liyak tuluhu perlu ni metu liyak tuluhu drapun supaya mateni sapa si Banul Harith hu ing Khubaib fil hilli ing dalam tanah halal qala mongko ngucap lahum qala mongko dawuh lahum maring Banul Harith sapa Khubaibun Khubaib dauni ninggalono sapa sira kabeh ni ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun rakaataini ing rong rakaat fatarokuhu mongko ninggal sapa si Banul Harith hu ing Khubaib faroka mongko salat maknane nggih salat ana rukuke farokale maknane nggih mara ruku duduk mara ruku tok napa nggih salat faroka mongko ruku sapa si makna murad faroka mongko salat sapa si Khubaib rakaataini salat ing rakaat nah nikah karena bepeh orang nikah mon leefonis mate ketika eksekusi maka disunahkan untuk abejeng 2 rakaat pertama kali sing ngelakoni orang menikah Sayyidina Khubaib karak keluar dari kota Makkah supaya keluar dari tanah haram nikah tanah haram maksudnya tak oleh megili dere ning tanah haram nyareh dek ke tanah sehalal tanim di luar dari tanim sekitar marina tanim neka pun tanah haram kocak nyapa neka haram Makkah beda haram Madinah beda haram Makkah tanah haram maksudnya tak oleh atau karan ning tanah haram tak oleh megili dere ning tanah haram kayak beda luar dek tanah sehalal bareng pon la eksekusi patekna Sayyidina Khubaib minta izin utrukuni liusolli rakaatain engkau minta tolong daban kapi da'uni usolli rakaatain engkau minta izin apa aja 2 rakaat bae oning cek patekna karena pun tawanan lepas teh patek engkau adalah tak mungkin teh patek da'uni liusolli rakaatain di engkau minta izin ke beun apa aja 2 rakaat marisna terserah eksekusi tak apa empon faroka rokaatain apa aja yang Sayyidina Khubaib sebelumnya paten karena nek bapak apa bapak wasunna rokaataini indal qatli disunnahkan sholat 2 rakaat bagi orang yang hendak dibunuh bada pidana mati sera saben Amrozi karena kasus bom ning Bali otomatis nih kemun maten orang paten sunnah 2 rakaat apa aja mereka minta untuk sholat 2 rakaat kasusnya terbesar narkoba sera kasah pate juga sabak neng penjara se apa nusa kambangan gak maka saya tadak manusia tadak kehidupan sekali tingpon pate enak temo cek sekejap aki bekal pate enak minta izin untuk abajeng 2 rakaat sopaja akhir dari kelakuan kelak ning odi ning atas dunia ya akhirnya kelaban sholat 2 rakaat banyak hikmahnya dari hadis ini kah ki mun mendeng terangkin kapi bekto mun tak mendeng ki makan kami ekala hikmana pun mulai pet nyerempet pun dari hikmah karomah dari hikmana orang saya minta 2 rakaat dari hikmana umat Islam neka memegang
erat, memegang kuat de keperjanjian yang kita damai kelaban seranya mana Banul Harith saya menangkap saya patik na gelak karena pun ajenci orang yang sesatos gelak tak mati nah ia menyerahkan diri, ternyata enten mereka khianat. Salat mare salat 2 rakaat, wallahi faqala moko dawuh sapa Khubayb ki raja ate Pak, wallahi laula an tahsibu annama bi jaza'un lazittu, wallahi demi Gusti Allah laula an tahsibu diparin lamun ora yento nyono sapa sira kabeh annama sak temene barang bikang iku tetep ing atase ingsun, annama sak temene barang bikang ono ing dalem ingsun jazaun iku jazaun ngersula, lazittu mongko yaktini nambahi sapa ingsun. Nek saumpama aku gak khawatir nangkon kabeh iki elek penyono nang ngene aku wedi sampean ngersula jarine 2 rakaat lah kok cek suwene 2 rakaat iki paling ngendak 2 menit wong awake kate dipateni kok iki alasan iki king takok ria alasan minta bojeng 2 rakaat ya buktine ra bojeng lah situ mun beneng kok karena beun nyangkah engko ora di sifat takok ke beun tambahna bojeng riwing kok pebenyak tang bojeng pak abi tentang bojeng tapi engko negu perjanjian lumrana 2 rakaat sekejap engko sekejap saking dari nikmat tak bojeng Pak are keadaane patek ener ya keadaane patek ener bi orang-orang kafir nih kah karena balas dendam bapane patek ning perang Badar cek saking engko tak nyangka mesti nyangka ben ku andik sifat takok karena kok tadi sifat takok tek didik takokan bi Gusti Kanjeng Nabi wallahi mun engko tak takok ben nyana ka sengko nyana ngak gelek is ekera engko ria takokan ekera engko ria apa nyamana alasan supaya jeng kowe beri bektoh lah situ tambah lebih kowe pak abi tentang bojeng wah ngocak ngak nih ke gerombolan orang-orang kafir kuwi bengal Pak summa qala mongko nuli kari-kari ngucap dawuh sapa Sayyidina Khubayb nih bab keramat boleh Allahumma du Gusti aksi mugi-mugi ngrekso panjenengan ing napa niku aksi muga-muga ngrekso panjenengan ing Banul Harith nggih sing gowok Sayyidina Khubayb niku adadan ing wilangan waktul lan matenono panjenengan hum ing Banul Harith badadan hale pisah-pisah ya no mutafarriqina tegese napa pisah-pisah wala tubqilan ojo nurahaken lan ojo nyisahaken panjenengan minhum saking Banul Harith ahadan ing tiang setunggal Thumma ansya'anu likari-kari tumandang lagu napa ansya'anu likari-kari tumandang yakulu hale dawuh sapa sih makluar syairan Sayyidina Khubayb menjelang eksekusi terbunuhnya Sayyidina Khubayb beliau melantunkan satu bait syair di hadapan mereka orang-orang kafir falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i falastu mungko ora ono sapa ingsun iku ubali merduli sapa ingsun hina uktalus nalikane den pateni sapa ingsun musliman hale wong Islam ala ayyi jambin ing ngatasi endi-endine lambung endi-endine napa badan niki kana kang ono iku lillahi kadhe Gusti Allah apa masra'i mati ingsun apa masra'i mati ingsun wa dzalika utawi mengkono hina uktalu musliman iku fi dzatil ilahi ing dalem ngersani pangeran wa iyyasha lan lamun karep sapa si ilah yubarik mongko paring kebagusan mongko paring barokah sapa ilah ala ausali silwin ing atasi napa niku ausali silwin ing atasi dundune napa niku adon-adoni jasad awak niki mumazzain kang den tugel-tugel mumazzain kang den tugel-tugel tegese napa potongan-potongan saking jasad oh caan Sayyidina Khubayb nika kalau aku memang meninggal secara Islam matiku mati Islam maka aku tidak akan pernah memperdulikan siapapun yang akan membunuhku dan aku akan terbunuh dengan model seperti apapun yang penting aku mati Islam
engkau syukur mati Islam, terserah siapa sih mati engkau, mati model kata apa engkau terserah. Falastu ubali, engkau tak ngerekan mati apa mati daerah terserah, sepenting engkau mati Islam. Ala ayyi jambin kanillahi masra'i, eto gelesik di matang badan ria, egel to gele kata apa terserah. Kingkok minta dekat Gusti Allah, mantermu ketang badan ria, jaga dina Gusti Allah, malah tak sampai mandem mantang badan, malah tak sampai terbuang sia-sia tang badan. Ini kemintana Sayyidina Khubaib. Ongguan, ini toro tapi Gusti Allah. Ternyata badan Sayyidina Khubaib neka pate keng tak bisa cincang, tak bisa kalak, tak bisa esek-sek pas buang, esek-sek buang daging sampai mele daging, tak bisa. Karena Tuhan Sayyidina Khubaib terima dening Allah Subhanahu wa taala. Menendangkan syair ya dan orang semate nah dengan gagah perkasa, tandi rasa takok secuil pun, sekene apapun ngapa tak pernah takok. Paten sengkok mon pacet engkok mate ning tanah ngakake. Sepenting engkau mati Islam, tak mati dadi orang si khianat, tak mati engkau tak mati dalam kebedaan setakoan orang apa nyaman tak mati kafir. Terserah kalah dari dimah, dari tabuk pengkir, dari tabuk kanan, dari tabuk yada, dari tang beten sediri budi. Tetapi kok minta dekat Gusti Allah, matermu ketang beten dia, pabarokah dina Gusti Allah. Pon, mari ngak nikah, thumma qomah, nuli kari-kari ngadeg. So ilaihi maring Khubaib sopo Abu Sarwa'ah, yaiku Abu Sarwa'ah Uqbah bin Harith anan Harith ini kan sedadi eksekutora. Faqatala mongko mateni sapa Uqbah bin Harith hu ing Sayyidina Khubaib, wa kana lan ono sapa Khubaibun Sayyidina Khubaib, huwa ya Sayyidina Khubaib iku sanah gawe kelakuan. Gawe kelakuan sapa Sayyidina Khubaib likulli muslimin kadue saben-saben wong Islam kutila kang den pateni sapa muslim sobron kelawan den napa niku keker, maknane sabar niki masburon mahbusan, tegesi napa niku den pateni kelawan tertawan apa sing disunahno, sanna gawe kelakuan sunnah, gawe kelakuan sing apik, as-sholata ing salat 2 rakaat niki pun dianggap api kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa aqarrahu idza istahsana dzalika minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu, dan Nabi menetapkan bahwa salat 2 rakaat bagi orang yang divonis mati maka dianjurkan meminta waktu untuk salat 2 rakaat. Pertama kali sing nglakone gini kah Sayyidina Khubaib tanpa perintah dari Nabi nih kah, tapi Kanjeng Nabi membenarkan nih kah. Masya Allah, berarti sak kebai sunnah serah Sayyidina Khubaib. Ngapa muljen Sayyidina Khubaib nih kelakone restui bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaro lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi, wa akhbaro napa marane nika, yakni wa akhbaro lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi, yakni sinten perawi ini ki Abi Hurairah, yakni rawi Abi Hurairah napa niku an-nabiyya wa akhbarolan paring habar, tegesi yakni tegesi sinten Abi Hurairah paring habar an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring kabar akhbaro ashabahu ing para sahabate Kanjeng Nabi yauma usibu ing dalam dinane den kena belai kena musibah sapa ashab khairahum ing khobarahum ing kabare ashab, khobarahum sing ashab sing pundi nggih sing 10 niku sing mati kabeh kena pasir, sing 7 sing 3 tertawan, terakhir Sayyidina Khubaib. Sing wong lanang ndak ketemu jenenge ya dipateni, mari ngono Sayyidina Zaid bin Dathina ya dipateni, terakhir Khubaib. Sayyidina Khubaib niki dipateni dikarak niki sian wis jahat nemen punan krana pegel. Sayyidina Khubaib ini mulai ake mateni wong kafir di perang Badar, di antaranya keluargane Al Harith niku wau. Wa ba'athalan ngutus sapa nasun menungso min Quraisyin saking Quraisy ila Asim bin Thabit niki wong sing pertama kali ndak gelem mudhun niki. Engak sampean beri. Sayyidina Asim sik suruh menyerahkan diri tak gelem menyerahkan diri, mon sing kok wallahi tak bakal menyerahkan diri. Dine kok mati dalam keadaan riya.
karena kok tak percaya dak beenjan lah oneng Sayyidina Asim nika cek orang kafir bakal khianat njak kok tak menyerahkan diri dina kok bengok mati kata dia mun lainnya terserah karena kok ngira engkau menyerahkan diri dak orang jiria kemudian engkau selamataki berarti engkau khianat dak tangkan cese mati dia tak gelem Sayyidina Asim nika akhirnya pati dia eksekusi ning tempat ila Asim bin Thabit maring keluargane Sayyidina Asim bin Thabit hina huddithu nalikarene den ceritani sapa si nasun annahu sak temene Asim bin Thabit iku yuk tau den tekani sapa annahu sak temene sinten Asim iku kutila den pateni sapa Asim akhirnya Kanjeng Nabi cerita ada sahabat sak cerita ki Allah taala semeda pak ke Kanjeng Nabi karena beda dua na Sayyidina Asim nika jadi ngaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala semeda pak bene orang nika ada yang tahu nika Kanjeng Nabi cerita deka sahabat pas aduh sahabat nika Allahumma akhbir anna nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah pada pak aki cerita kejadian nak nikah pada pak ke Nabi panjenengan siapa sih pada pak cuma mati kabir ya karomah nikah mun nabi mukjizat mun para wali adalah karomah Allahumma do Gusti Allah akhbir paring cerita paringi kabar nabiya ka ing nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian niki nikah duwana Sayyidina Asim nika ketika abone pate keadaan saya kepepet suruh menyerahkan diri tak gelem akhir pate pas dua ya Allah pada pagi kabar-kabar si terjadi kak itu kan Nabi panjenengan ada sih medapa Kanjeng Nabi tahu yang dari kabar dia tapi Kanjeng Nabi pun oleh kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala pas cerita ada ke sahabat Asim cerita ada iya mari sini ke Sera Asim Katariyah mar dia Khubeb epaten Katariyah secara jelas gamblang secara mendetail Kanjeng Nabi ini cerita kejadian dari awal sampai akhir seakan-akan Kanjeng Nabi ini kenyaksian kejadian tibi akhirnya pak orang-orang masyarakat manusia para sahabat selain mereng kajian ngak nikah akhirnya berbondong-bondong entar deka telemah Sayyidina Asim untuk ngibe sesuatu untuk membantu mun candreng mangken apa nyelabet nyelabet hina huddithu narikali den ceritani sapa sinasun annahu sak temene Asim iku kutila den pateni sapa si Asim ayu tau yento den tekani yen yento napa niku ayu tau yento nekanono sapa si nas bisyaiin kelawan gawa swiji-wiji minhu saking Asim yu'rafu kang den weruhi sapa si Asim napa niku wa kana lan ono sapa Sayyidina Asim garis kene wa kana lan ono sapa Sayyidina Asim ono iku qatalah mateni sapa Sayyidina Asim rajulan ing wong lanang aziman kang agung derajate min udhamaihim saking pira-pira penggedene nasin di perang Badar niku beliau pun juga termasuk pelaku utama pembunuhan daripada ning perang Badar pembunuhan pelaku utama ketika pembesar-pembesar mereka orang-orang kafir nikah napanya mana epaten bi Sayyidina Asim nggih orang nggak sere nyaman Uqbah bin Abi Mu'aid yauma Badrin dadi orang se kocak rojulan ikan to aziman se agung derajat min udhamaihim dari pangraja-pangrajana orang gila nggih menika Uqbah bin Abi Mu'aid ketika berning perang Badar fa ba'atha mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah li Asimin maring Sayyidina Asim mithla dhullati hale padane mega kang ngayup-ngayupi minad dabri saking tawon an-nahl yakni minad dabri saking tawon fahamat mongko ngrekso apa si Abdullah tutu benih nyelabat benih nasun kan dari orang saya tak terima dek Sayyidina Asim bareng pun pada ngeding yauma asibu khabarahum wa ba'athana wa ba'atha lan ngutus sapa nasun min Quraisy ila Asim jadi Kanjeng Nabi pun mari acerita dekat para sahabat ternyata beda sekelompok orang dari kafir Quraisy
ngeding cek Sayyidina Asim nika mate. Bah, Asim ro mate can. Loh, si mateen Uqbah bin Abi Mu'id ning perang Badar aro kantang pangrajana kake bengesepon engko ben kake si pate bi Asim. Sarek. Wah, cincangan nika. Edele nika. Akhir Allah Subhanahu wa taala keramat boleh nika. Akhir Allah Subhanahu wa taala ngirim tawon, ngirim nyaruan ajegeh betul Sayyidina Asim tak sampai tercabik-cabik, tak sampai napa nyamana cara kacir daging. Duana terima dening Allah Subhanahu wa taala karena duana Sayyidina Asim ya Allah jaga aki badan kaulah mun pajet kaulah paten so pajet tak cara kelacir badan kaulah kirim tabuan kirim nyaruan dening Gusti Allah mithla dhullati semacam napa nyamana minadabri beda tawon beda nyaruan fahamat tugas bi Gusti Allah nyaruan nika ngeraksah deke Sidina Asim min rusulihim saking utusanin nas dari otosna orang-orang se abon pegel polan pangrajen Uqbah bin Abi Mu'id nika paten bi Sidina Asim neng perang Badar falam yaqdiru mongko ora mampu sapa si rusulihim la otosan orang seesoro nika seesoro bi keluargana Uqbah bin Abi Mu'id untuk mencincang bedena Sayyidina Asim kalah ke bedena cetak ketok tak apa-apa soko netok tak apa-apa tanah ketok engkau malelega king tak mampu falam yaqdiru mongko ora kuwasa mongko ora mampu sapa rusulihim gini ku wong rusul dudu utusan nabi dudu wong sing diutus ambek Quraisy kafir Quraisy niku ambek nasun min Quraisy niku untuk nggawa setengah saking badane Sayyidina Asim ayak ta'u yen to nugel sapa si Anas minhu saking Sayyidina Asim syai'an ing suwi-wiji ke bedana cetak Asim ya bane buru nabi kok berbondong-bondong entar se keluargana Uqbah bin Abi Mu'id nikah untuk membalas kematian pangrajana ke bedana cetak tak apa-apa tanang tak apa-apa sokon tak apa-apa tapi Allah Subhanahu wa taala ajegeh dari Sayyidina Asim sing ke napa duana Sayyidina Asim nika perang dina Gusti Allah karena Sayyidina Asim nika selama odin tak pernah rasana salaman bi orang kafir bon minta de Gusti Allah cek sampai terseding bi orang kafir jagongku bi Gusti Allah jagongku dina Gusti Allah hamahu min a'daihi jaga dina Gusti Allah wala yamassuhu musyrikun Sayyidina Asim pun tak pernah neku orang kafir odi mate nek jaga sampai mate pun tak pernah terseding di orang kafir. Taib. Wah, dari hadis ini Kak bisa kita ambil pelajaran banyak. Pertama, ingki penika seorang pemimpin nika harus bijaksana. Saya jadi pemimpin saya dari 10 orang saya pate ini. Enggak. Sayyidina Asim. Sayyidina Asim nika adalah seorang pemimpin saya pasrah di Kanjeng Nabi ngibereng 10 untuk ngajar orang ning sitong kampung sing ngaku Islam padahal congocok Kanjeng Nabi khianat ke Kanjeng Nabi padahal untuk maten orang Islam. Sayyidina Asim tak gelem menyerahkan diri engkau tak gelem teguh orang jeria kan orang kafirnya kau tak menyerahkan diri ini kesifatan pemimpin nih aja gongku mau pacet tangka mate kau harus mate pada akhirnya pun ekroyok benoreng satos kela Sayyidina Asim mate neng tempat penika pemimpin nih nggak nih kesifatan tak pernah menyerahkan diri mun mangke nenten beun selamat rakyat tadi korban Pak pemimpin teman cowongku aja rakyat tadi korban banjir bandang rakyat karo nyongok dari TV Jakarta kasihan ya beres ya pekol mekol beres ya jelar mekol rong mati ya sedadi korban banjir jero pekol cek mekol beres dia nika sifat pemimpin nggak nikah selalu menyelamatkan rakyat tah menyelamatkan anggota nah walaupun abu harus mati norok mati kiare ya nyongok lebat HP berjakarta ju toju baik kepayan. Nah kemudian dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran sifat dan watak orang kafir nika memiliki sifat yang suka curang dan menipu siapa saja menurusan akidah urusan lako-lako
Utang jereken cenah tak apa karo jereken alakon nih nyaman kencak percaya urusan agama. Karena setiap orang kafir, setiap orang musyrik, aneka pasti andi sifat curang ben seneng dak tipu daya mereka. Ini kebuktian. Baen mau menyerahkan diri sebelah orang selamat dari engkau. Ternyata hebat pas lu mau menyerahkan diri. Hebat engkau. Neka watak ben sifat dari orang kafir. Kemudian dari hadis nikah, dari kisah sepanjang lebar nikah menunjukkan umat Islam nikah andi sifat yang mendapati janji, tak pernah ingkar janji. Beri todi pas beda anak kene erebeh sayang tente pate engko apa aja ngedu rakaat ya tak buru apa aja sekater bahkan tak maabid dek aja tak kayak kocak khianat. Padahal kemungkinan mon buru selamat Pak. Umpama tepak nikah karena edu cale kapi. Borgol du cale kapi ngak apa aja. Tingak ke nikah kula pernah terjadi tahun 2008. Kula kabin kurang setahun. Kejadian nikah sangat dekat kula sampai detik makin keingat. Coba kula sabi ini ya. Kula nikah di kancah Pasuruan kota, abi ini boleh. Soki orang. Gus, aku kepingin rapi maneh. Ojo liwat aku gak iso. Soale aku kuti kurungu wong tuaku, ku gak enak ya apa anu. Akhirnya pakenal bi kanca kula kan Pasarpan. Singkat cerita, ketemu dua nikah. Kula tahu ning cerita napa? Pak oleh orang bine Kecamatan Kejayan. Konon orang reng-renggi. Akhirnya karena letak cocok ke kula alasna bini saya sepo nikah merestui bahkan nilpun ke kula nggih Gus mboten napa-napa kula ridho kula wani tanda tangan kula purun tanda tangan kula purun dicak perjanjian bahwa tiang jaler kula suami kula niki kula paringi izin untuk menikah lagi temenan Bu mboten gorong nggih pun saestu nggih pun bahkan lempun pakai abin bereng Kecamatan Kejayan taoning badan apa cek relanya menereng bisa bine kebe ke Pasuruan punan kebe Pasuruan lepas bine saya ngode je ngocak dek saya tuah cakan ya tak tahu ya gula karena saya kanca gula ini coba ngiding aki bentannya saya tuah kan mau beda apa reng kopeng re dua ya cek ding aki salah aja ding aki kape masih kurapito maring ini aku bisa sampean niki mesti ditinggal rabi maning ikungku can saya ngode reng lapolo ketemu rukun nih kan terus ya apa ketok ae wis kono ane mbok jok guyon temenan tak ketok engko temenan tak ketok ajret tabine setua ada kanca kula nikah Mas iku dudu wong wedok apik iku apa kono ane sampean kate diketok jare apa boleh pasti rabi maning saiki loro menit telu mben papat iki daripada tak melo lah jan ketok bae jeriana sarung burung aja bene sarang burung lem sarung kebelo wah pakel kula main dulu sampean mek ngidingaki salah aja bejene ngidingaki kapi gelu dek setua dek remah dek singode dek remah moro lek buntuk kelambino ya teraki dek bungkon ayan tamaki pakel bawan pakel pengadan sek yentar patena tegu lek era montang anak model daya cong tang anak benero soan cong engkau letak gelem kan bener ada benda Gus Muhibban kan ya arok ngocakkan jan Gus kan kok gelem can kok ring Gus bagus sejak tang anak jeria paraben cong benereng engkau benereng soki kengko tak gelem perlakukan ke jeria tang anak benero soan padana mun tak dena mate kapi kan jan benda boh nelpon ke gula nges nangis dorong bagula de ke telepon kan gula sepasuran tak ngaku wis jaluk tolong sampean merene ikutan nikah jaluk tolong merene duli bandena montan dena ban mate kapi di kanjana ban roseneng masa depan wah kedua kasa sebine pola ake juri kayak kapi apa jeneng bedung jatah sampai deki mau nenjak masih anan kapi paten kapi dina gue penjara tak apa-apa kau letang nama baik tang keluarga dia bagus kau orang kau letak gelem pola nanti motor sangkung kok keng nyari dunya tang bungko cek cobaan jan
karena benar ada benda kiai kok kan gelem empon bi kula Pak ndak sarapan bingko sepedaan kula mau numpak motor wah repot ada dikit mau beda kejadian rame tak bisa buru jangan kula pun beda bacaan ngira pasti rame kecombon kula singkat cerita kecombon depak kecombon teh patoju teh beri ngenom teh beri apa pemancing melolo sebeda dina mati kapi maren oke palang jangan kok pas kancaku kula ngoca niki anu Gus nika tak rok nika masih sapa pokoknya budhe nare salah kabire kok ada saudi re kula aduh burung kok abine mun setijan burung kok mon abine burung mulai ngeter kapi keng kula karena kok tak salah Pak umpama kok ipate bi orang ngriyen kok mate terhormat engko ya tak ngerampas anak engko ya tak ngerampas dunya nah kok tak ngerusak rumah tangga nah kula ki karo kenal kula tak jawab tak napa kula sebine mau keluar kopi tak usah orang kadang tak patot beri kopi tak patot emulja akhirnya arek kurang ajar kabira setan kapi sudah datang dah pak kelampion Pak bojo king bedung sampean wah empon pone cam-cacam ne cak pocen tak rokaran bekto kita sholat duhur kula menjelang asar para asar kula ngocak Pak kula bi reng sepo tek didik takoan mun pacet kula takdir bi Gusti Allah mate ning tanah sampean ben sekancaan kula mate mau tidak mau berarti pun kesokan Gusti Allah kula pate ning tanah sampean keng kula reng Islam sampean reng Islam nyoon bekto abeje kula engak ke bebeje ya are pate bener ya kula nyoon bekto abeje Pak terus dar mer ya tak apa beje nge kamar terserah beje nge kantong ki elang kerengki sahabat itu jaminan kula jaminan kanca kula mana bajang kentenan deki mun bajang dek kantor kula sak bajang ongguan jalan sepedaan motor dek masjid langsung kula bakto kasa kita ada WA SMS kula nelpon tak kayak geding belayu wo buru kakek mbak enan di anak di bine mun kok rokaruan lagi tandi anak tandi bine bone tangisen bi anan bone tangisen bi bine nah buru ban terus yo nopo jenengan jeker pikiran sengko apa can kok wallahi kula Pak sumpah nika burungku waduh orang nika neku bedungo pancet mata teng deteng ya remo mulai de yere kok unten tetep deteng mare tak kira tak deteng pon abi tak deteng hanya beraja katina apa nih ke gula kita terserah sampean mun sampean kule pak mun kule paten pate gula tak buru kula tak takok karena kula tak tidak takoan bireng sepo kini kata tanggung jawab kula ke panjenengan kula tak khianat karena seteti jaminan kedua nek pun tak mulai sampai para maghrib pun terus terang tak bejeng asar kula tepak nih Pak kula duhur mare bejeng saya kedua tak bejeng keng kula tak bejeng asar kula tak boleh pate iki jan kula semula beda kebete lagi ya asar lekodok kula nih keponan terus dak remah betung nih pesane ketok le siap nyacak kula terserah sampean pate nih kantong ngereng pate nih luar ngereng bensin beda luar 2 liter pon iyo berkapi nih kan lemah bensin tahun yang 2 liter napa 3 liter kula ngeten lah kula beda bensin meleh ya dan compon beda kios mare paten ke yober aku terserah panjenengan mun mate nek kula tore terus karep sampeyan ndak remah kula tandi kerena kula pun pasrah ke pangeran kula pasrah ke Allah Subhanahu wa taala mun lakar kula nikah mate ning tanah sampeyan kula mate subhanallah nangis orang nih Pak punten Gus kula mati na sampean kadina apa kula seporan kula gila emosi tak padeng ke panjenengan kula sebanyak polampel kula ciyo me padahal tak mandi sehari orangnya polampel kula Pak polampel ya Allah kula ternyata na sampean dunia akhirat ke kula ungki kula sampai ke swarga ternyata na sampean dalam ati tuh kula tajan kok burung ungku kula kabin orang ndak sampai setahun mungkin ke kejadian ke 2008 bulan satapes nika pun hampir pun menjelang kula kabin empon totor lekas mareh kula
Pas paringe deur kula, paringe soto, campur napa soto. Kula tandik pedis, kula tandik pedis, tandik lambung kula. Pedis campur. Kabit ngakan tuang kopengku. Kak emma boleh campur ngak ni kecek saya. Oh, korang panjenengan engki korang. Oh, pun tu akin mana betul peleman, cek gebeter. Padahal kula tanduk sepereng, kula ditakon kula, Pak. Aba lana tak mikir panik kampunan nyelamatakin aba. Si dua peleman dek kanto buru dek kanto. Se kanca kula si kedua ni kah, se pelaku utaman se mantan mantone buru dek kanto, se pasuruan, se pasarepan, se napanya mana, se pengadaan, se kedua kata lo kapin, se kedua buru kanto. Aduh, mak buru kebungkol, le orang ni kebapan ni ketro ni kecompok gula. Kula noro panjenengan ki kepajaran toro ning keponcon panjenengan. Oke kereng tore. Alhamdulillah sakelakong male oning jompok kula. Lain hari mun lebat tore mampir kula kan la oning jompok panjenengan lain hari kula mampir. Lenak kan ada saya kena ngehubungi ngletak kok kabeh. Wah akhirnya kula nelpon almarhum Rosid. Cid, tamu aja suruh buru. Buru dak bungur kasal tampong. Pokon tulis secepatnya cek sampai ninggal Pak Ape griya. Takok tenger. Rosid tepak muruk ning madrasah niku. Akhirnya entar anu kengken belayu kali Gus. Kengken belayu nang tampung ya terakhir bi Rosid ning jompon kasal jompon UA. Depak kula dek kanto. Ampun masyaallah dek pesarian bareng. Ngempon lah ya terakhir sareng supir beleman. Norok kula sih beda anak gocengan. Odi dereng kok pas gel-gel dari budir cangko. Ada riwayat tangkojan gula. Depak dekat alhamdulillah. Ki pas enggak nih ke gula bejeng nih, keng punya bejeng sunnah nih kak, bejeng duhur sih kedua nih kak, paten nih lah, keng gula pun, letih jaminan gula tak khianat, mon buru yang kok jaminan nah, bareng le buru ya paten gula dharma. Alhamdulillah, kayak belanja ngomor di pangeran, parah gula lah pak parah lagi, jauh orang gak seni ke pon lah ngalba luar biasa. Oleh karena itu, nih kak banyak hikmah dari hadis nih kak, cek percaya. Da orang napa orang kafir pasti mereka andi sifat curang, andi pasti andi penyakit nipu janji-janji ini tak pernah tepat ya. Adapun orang Islam tak pernah melukai kanak kene, melukai orang bini, sesake tak pernah. Taib napanya mana se terakhir dua orang saya kan ngaji nika pasti mati. Dua orang saya mazlum, orang saya kan ngaji mesti manti doa ul mazlum mustajab. Tuan orang yang saya kandeng aja pasti terima. Masya Allah. Menurut muka titik ilmu manfaat. Wah saja nih pak ngaji nih pak. Pasti pak sejak lanjeng ya. Menurut muka kuleban panjenengan andi sifat-sifat ingat sahabat nih kah? Iki nek sakone andi sifat kata sahabat. Ada takon mulai perintah kanjeng Nabi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah panjang lebar, ini peneka bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat si amanah, sayang de rakyat, sayang de anak buah. Kemudian tawanan sederi hadits neka orang sepon evonis mati sebelum dieksekusi disunahkan untuk sholat senapa 2 rakaat. Neka sunnah. Pertama kali sahabat tinggi menega Sidina Khubaib tanpa perintah dari kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi ampun menetapkan bertakrir dari kanjeng Nabi bahwa perbuatan sengak Khubaib jiria ajirya sunnah hukumah karena itu tepaki dengan Gusti kanjeng Nabi. Tapi cak percaya dek janji orang kafir pasti lopot, pasti ingkar janji. Masya Allah. Terakhir dua orang yang saya kandeng aja pereng tining Allah SWT ben karomah tetap beda karena ya Allah Allahumma akhbir nabiyyaka Muhammad ya Allah pada pagi kabarin ke kanjeng Nabi pada pak bi Gusti Allah toroten tining Gusti Allah ini juga dari karomah ya termoga titik masih manfaat babun wa yu'thiruna ala anfusihim wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli
صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر تأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بها بر وبرها سوسن المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا ريب عالم فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعاقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قد بن شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زنه بشي قد بالملي الحبيب علي الأبشي ووصول وانفرم ثم إلى روحي قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم المقدم تاني عبد الرحمن السقا وولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طر الحداد تقال والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة وبوته والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف قبوناقوم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلامي بن نونغان ووصول مفرم ثم إلى ركي حجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحه كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي معروف عارفي كي هجي عبد الحليم جاسم ووصول مفرم ثم صب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن
ومن علينا بكمال محبته ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يسر كل أمر الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين.